Into engayisho kuphela ukuthi at least la noma nxa kuthiwa abantu ba-vaccinate, at least kutholakala amaphilisi ozaphiwa khona kuqeda kulokhuza. Kube le-support, abantu be-support ukuthi ungezwa something usu-react emzimbeni, ukwanisa ukuhamba ngaphi ngaphi. Manje lapho awubuye ukuthola into enjalo. Yikho kwenza abantu bekhontinue begula. Njalo akulabantu abazavuma ukuvaccinate. Just because khonokho bayabe besizwa ngabanye ukuthi mina phela amandla ngenza so. So into esabisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba. At least beyasitholela kuphela usizo. Ngoba vele eklinikhi ngaze uhamba ukuncediswa lutho, but kudokotela yikho ongalatshwa khona. Manje befunakala imali. Njalo loba kujujile yakuqala-ke yesibili awusesabuza. Kumele ujuje phela ngejude yakuqala. Ngizayihlaba kodwa hayi sengisevalweni la ngizahlaba akulanto engayenza. Kodwa usesilokhu awukhulumile ukuthi kumele uthathe amaphilisi eflu 30 minutes ungangeni. Yeah, kutsho ukuthi sengizayenza njalo. Kutsho ukuthi kwakumele siqale sinathe amaphilisi singakayihlabi. Kodwa wena khathesi ungcono kodwa. Yeah, ngiba ngconywana mbijana. Okay, manje mina ngifuna ukukuphelekezela siyakubona wena usiyahlatshwa. So ngibe nini kuyahlatshwa kini? Thina abakazitsheli vele esawuthi So vele bathule. bathule abakazitsheli. Nxa bazasitshela uhamba ngamalokishi yini? Uzokwazi uhamba namaklinika aseduzane lana, uhamba ngamalokishi. Baza-announce ku-radio. Abahlatshwa eklinikhi yekodwa lesi. Hayi khathesi abakahlali. So bahlabela emakhokho. Emakhokho wani bahlatshwe abahlatshwe khona akukho klinikhi. Wow.